Hai semua, saya Alicia Amin dan kini saya berada di set penggambaran Elle Malaysia June 2025 issue. Saya akan menjawab soalan Ask Me Anything. Job pertama Alicia sebagai model adalah magazine yang dah tak ada dah, tapi kita orang shoot pada malam tahun baru 2011. So yeah, that was interesting. Benda yang paling overrated adalah orang ingat model hidup senang, kerja senang. Overrated, that's not true. Dulu masa Alicia first start modelling, memang ada banyak case yang kena reject, tak dapat. So Alicia kena belajar untuk jadi a bit more resilient and yeah, lama-lama you biasa je. Benda tu bukan pasal you, it's not personal. So just keep doing better. Okay. I tak tahu kalau benda ni kira as wardrobe malfunction, tapi dulu zaman yang Alicia buat hair show, Alicia pernah pakai macam platform yang 13 inci, turun tangga, rambut besar tutup muka, terjatuh babe. Video tu dalam collection Worst Runway Falls, ada dekat YouTube. Buruk gila. Photographer paling interesting atau shooting experience yang paling interesting untuk Alicia adalah masa Alicia shoot dengan photographer ni, nama dia on Instagram Your Doris. Kita shoot the entire editorial on film. So kira that was very interesting for me. Untuk Alicia, long day lepas photoshoot actually depends. Kalau Alicia ada kerja lagi the next day, still kena continue eating healthy. Kalau tak, Indomie burger. Siapa yang tahu. Alicia punya secret untuk camera ready sebenarnya at this point, sebab dah 15 tahun dah Alicia jadi model, benda tu macam dia practice. So Alicia selalu aware pasal lampu kat mana, kalau orang tengah ambil gambar ke tak. So dia bukan posing, dia just macam jangan slouch, jangan macam I don't know, it's the little things. Title reality show Alicia, kalau Alicia ada, akan dinamakan Alicia Overexposed. Okay, untuk Alicia, tak ada benda yang pelik or weird sebab I, okay je bila orang nak bleach I punya eyebrows, nak potong I punya rambut botak. Semua ni Alicia pernah buat, and since dah lama dah pun Alicia modelling, memang there is nothing yang too weird for me. Stereotype about model yang Alicia memang tak suka is semua model kaya, kerja model senang, dan juga siapa-siapa boleh jadi model. Tiga ni, no. It's not easy, not anybody can be a model, and kita orang work very, very hard. I'm going to answer this in English. To all the women out there, especially young girls, I just want to say, please do not put so much value in looks, especially in a world that's run by social media. You can actually find so much more confidence in yourself if you do things that you love for you. And that is where you will bloom and you will thrive. So itu saja dari saya. Terima kasih sebab menonton, and jangan lupa dapatkan isu Elle Malaysia June 2025.